kukwitu kila bandu baibyabo lakini kwetsa kwimana na mabina makuinda ebina no bandu kibuchezela no ke tusambo toneka ne mzee onge nala wagia jeme mabyame na langi yitu ambia komenda nitwinza different gemstones ta blue sapphire, blue iolite, londolite, green garnet, amethyst onangi maingi ni amwe maenende kuma kilioni mbunge cha Kitui cha Umelone wa Sua kaundini ya Kitui na la methitwe marikonia na wenzi wa uthi wa nthi ula wisione sikivathukanio kilioni kiu mwithukisya ni na uthocha kilunguni kiki mwanya na kila tukivatisite uthui muvithe nye nita wa Dennis Mwendwa wa Tova. Matuku 17 mwei wa keli mwakani uno gavana wa kaunti ino ya Kitui Charity Kaluke Ngilu ni watangasie kana serikali ya kaunti ino ni minio kwata mavalua kana license kuma kwi serikali nene ya kwitikelia iseso ya wenzi wa mavia malato itwaiwe kaunti ino. Tujina ine certificate ya kutunenga license ya kumaumia na kutethia andu mamaumia. Mavalua latu tuetwetele maumite kwa Ministry of Mining. Na yikalite muno nundu kuma 2018 liona mbie kumetia. Na ima atutindisye muno ketha matunengie minda yute za twambigi. Mwia ola tuinewe wa 2016 wa mining. Mwia osu wa iti county ikatiwa mbesa, mwene akatiwa mbesa na national government ikakwata mbesa. Kuumba lo osu tuinewe tukwatie, usuni wa kutikuonania. Undu mbesa isu si anawe. Indi mwene ningi nyakwata mbesa na community isi kwata mbesa. Amwe maenende mewata kwitha masa ovisi ikundi ila methitwe maitwa isya iseso ya kwenza mavia malato isione sikivathukanio vala methitwe mathivuilwa ni mathina maukosa masin pamwe na miio ila yendeka kwenza mavia malato tatindo. Kwa masiro makwa nitwa Anthony Kimanzi wa Mutwa ni chairman wa Kawalite Small Scale Producers. Kiki kundi twafomie nundu wa mavia nono isi kukwitu kila bandu baibyabo lakini kwetsa kwimana na mabina makuinda ebina na mavia neto na menda na maumo muno nondo tutumia tindo umenza tamatuku atatu kwetha kila wina chono tarobo tinza gwitsela mibuko ni yitu mundu no wakwata nguko yake akata ukakwata mbui yako ukata ukakobo kundu nikana witsa kwetha ni mwakwata bina wakwinza kwinza 1 ni kwenda to see strong ta na mwemwe ta watindo ni kwenda kindo ta komboresa ni kwenda kiba kinene teta hata LB ni kwenda siba nini ma isiko kwenda atumi ona chindo ingi ute na mathina mailovia na mame iyo ya kwenza mbuga yithitwe yikisi kinene vamwe na wia wa kutumbe wa ninguta kamene kalame kwenza ukwetha nini nzite matuku mingi na bena muthanga na bina wakumia muthanga nwezela ukumia muthanga wetha aute kumia bia nondo ila ukwenza wenza muthanga utito wimani na kwetha ita ingi nondo no kutio uya wa mapia bu uthike balwa nitaja wiyo nondo ni wathukuma kuna bia kindu kwate amabia no menza kwikala namo yozu no mathina la tukomana namo wenzini wa mabia na binda ambua no kwetha tainge mama imane malika kebu pelikeka haya ala twendera mingo ita takwa bane ndire ndite kalibu no wana ikingiria stima ile ukatone etui tilikabio ndite magadio tona kebu ina tona kebu ne ndia na machine ya kukona buke kiu yungwambe abantu bange aibinda ambwe ne kololoa gwetha ne tukia kuomoka yuko tobanga irita ithano gwetha nogo twende kwinza. Kitui cha Umelone wa Sua ni kisio kithitwe na uthi mwingi wa nthi na muno mavia malato mithemba ikivathukanio Evo Gemstones. Kwa matieta ni tawarecho kathini wa Kilonda ni numete Kitui East na ni group leader wa kikundi kitawa Mutito Kaliku Motati Sino Mining na nitwinza different gemstones ta blue sapphire, blue iolite, londolite, green garnet, amethyst onangi maingi mabia ba bena blue iolite ela yoneka na bena green tourmaline bena red garnet bena mambo na bena amethyst idimila itweteneta tibo. Engineer Daniel Wambua ula ni engineer wena utweka maundu ni mawenzi wa uthui wa nthi no kuetakana mavia malato alame kaundini no ya Kitui methe ya wamema kiwango cha yulu maisiani wana lamenza weisio ningi sia nthino ina methemba mingange ya mapia ma gemstone baati kumia ni blue iolite eno ina green tourmaline eno ina black tourmaline eno ina amethyst those are gemstones eno ina copper ambapo ni copper yulu muno ini Kenya ba copper engi inafikia standard ila iba nundu ino iba ina 35 to 50% of which copper ilingisi ndawa si between 15 na 20%. Kwa hiyo sinilati na sifa hatika kwata proper market
with at the end of the day kope nenganite Jameson nenganite ene ndingi kilioni mbunge ki mayithitwe na umanyi mwingi kukonya maviasu malato ondula utuma mathosya maviasu mamina na umakwata kwa thoa winthi kwi mbuloka kutagwitu kula tuteza atu iwane mbuloka ukuthe ni twathoewa lakini takuveno tukito okunenga no unikana twitethi ndukona tabia yita blue iolite yaile kutewa na gramu lakini tuteza na kilo nundu twamateana gramu mayitikila twamateana ke nusu mayitikila yuma tu ya na kilo moto na mbeza chinti bitangili 20 na tuyesoma no kweli thowa blue iolite ino yitu nundu to no menza tamatuku atatu kwithia kila wina chono ta robo na nundu ibia ndiwa wa rono kirelipa kukambuloka akwa kwa ima biano no kwana menamba kuthea timatile yune tukwate na tukwatania okindu kiteba laki ala maviasu malato makwatikana kuo na mainoto ni wa kumenza methitwe mayandikania wigwano na ala mekwinza no kana mavia ala meokwatikana maana ilovia itabamu muteo no tukwinza bano kwake ndeno toni wa kwinza lakini twikite kukwatiania nake tukandakania thangu itawa consent na agreement of sharing kila production kila yeuma ena percentage yake ni tutu na percentage yitu nundu ndena uwezo wa kwinza winzi wa uthi wa nthi ni seso yenda utwika na mavalua kuma kwi serikali minerals kwa mundu tena kibali cha kwinza kintu kimwe ni makosa nundu mineral ni serikali ni na inengawe mundu na itumina na still kwinza ni kwenda witho wino use kwa kumana windite mbakapa winza ipia withila pa na itina wawenza imesuka kana yata especially kunukula kunenza wa lastly kwina maimamata no kwiyandu kwina maimama futi 90 matono likam na malika akibu ilembu yoka ukwitha no matono kuwana na mundu ona mavia malato kwake aila ni kwekata etha ni mundu ona mabia kwake kindu cha mbea lo kwa environment aja kuna report asifa mabia na moni mundane kwako ufisi wa environment ukaeta the last people utalo wa muika mbea wa yana limwe miongo 5 kuma kaundini ya Kitui nimethiwe na ivuso ya kusomea maundu ma wenzi wa uthi wa nthi kimanisioni cha yulu cha seku walanyola wa kwetu mbau ni serikali ya kaunti ino ya Kitui umani witu tumana kwinza twa trainiwe ni madam governor sukulu ito Seku University itina watu masukulu ni twakwatie certificate na twakwata certificate ni twatheiye ku ground na twakatambia kumain o Jamestown yo ila tona atambie ne bia ita wa Midist tati ya ikwito blue iolite tati ya blue sapphire na hizi sio ndetu miti kila site tikuya mabia but problem teso kwata bias ndukona ndo mena to emeso ho wamo lakini ni mama nete kwitelo andu ala ma train we na mo train andu ala ngi kusobi kundi tukweregister governor wa kaunti ino ya Kitui Charity Kaluke Ngilu no kuatakana ta serikali ya kaunti nimeotethesia ene nthi na masin sia kwinza mavia sumalato na inge kusukumisia serikali nene yake kisese cha polisi kisione kiu. Na msikubali matapeli waanza kuingia hapa. Tafadhali polisi, nataka hapa tutaweka sasa police station hapa ya kuangalia hii madini yetu. Kwa sababu huenda ukawa watu waanze kuingia. Mnajua hivyo. Hata saa nyingine wanaweza kuja kuambia ngojeni tutawanunulia hii shamba yenu. Walikuwa wapi saa ile hii shamba haikuwa na madini. Mnaona hivyo? Lakini wameona hii tingatinga, wameona gavana amekuja, wameona tumeanza na hata tumewaonyesha huko na mawe hii walikuwa wapi. Kimeo mundu aila ni utui wa chovo cha kutumika kolokoloni akwatuna mavia sumalato atena license wethu mapia wenzete na ndwipa loa ithia wa chopo chepiela wethu nayo ithia ni value ya ipia pa gramu ni omo banayo kuwethu wana kilo 10 cia mapia na gramu imwe ni ngilima anele waile kwa chopo correspondingly na value ya kila wethu anacho kukwithwa na mapia utena balwa ni chopo mwithukesia mbe wakwe na kilungu kiki mwana cha uthui muvithe ulatuona kwisela kwe mavia malato alame kaunti neno ya Kitui iseso ya wenzi wayo ukatwaiwa undu vaile ukwati ulauma na mavia asu malato ni utethesia vanene kumina ucha ula kaunti neno ya Kitui na ingi kutethesia maundu ni ma maendeleo ateo nonginya serikali manthe soko ya kuthosia maviasu kwa thoa museo nundo ni matu support na matinga naweza kwithia mali ni twamitia nza muno tutono makulia matumandie hathoi matumandie machine cia ku hard value Jamestown situ ni kana weze kwithia ni twaita kundu kwaza twamino kwa tebieno
ne maile kuicha kwoko vyo makatuma ndia market okwetha ndweze bia itotomo bana thani na kilo kemwe neti nono itwenza kekundi nwezi kekundi ta kilo kemwe mandu matsokoni maitsa kumbikia indi ithowa sirikali rizobeje kwetha ine tweze neta kilo kemwe ibia yumaona yuitha sirikali ni sawa ni twethe kwenda na pia market wethe ni matuma ntia muthia wa kilungu keu ke mwanya kila twikivatisite uthui muvithe chombanwa na kwetwe kwaku ninye Dennis Mwendwa wa Tova Valantoni Mwendwa a producer.